uspešan pisac, dobar muž i uzoran otac. Why is there a naked lady in your bedroom? A onda se preselio u Los Angeles. David Duhovni u seriji Kalifornikacija. Nedeljom pola sata pre ponoći. Samo na B92. Sweet baby Jesus. Hank is going to hell. Devojka ako legne s muškarcem, u smislu kao se uda za njega, i nije devica pri tome da se kamenjem ubiju i jedno i drugo. Moramo na reklamu. Znam, sad je postao najzanimljiviji. Imate pravo na repliku. Svake srede u 10. Beograd zove London. Halo, Beograd. London, da li se čuje? BBC i radio B92. Svet u 2. Svakog radnog dana od 2 saznajte prvi najvažnije događaje dana u Srbiji i svetu. Analize, polemike, uključenja reportera iz celog sveta. Ne propustite informativni program kojem se najviše veruje. BBC i radio B92 u celoj Srbiji. Ceo svet. Svet u 2.